вақте пайи кори кӯчарубӣ мерафтед дар оилаи шумо бештар аз ҳама кӣ розӣ буд ва кӣ розӣ набуд ки шумо ин корро интихоб кунед? من پیش از راهروبی از روی اختصاص خودم در مغازه کار میکردم. چی بود اختصاصتون؟ ҳар як насл худро қурбони давр, шароит ва замон меҳисобад. ҳамеша насли калонсол аз худ ҷавону хурдсолтарҳоро ба камсаводию бетарбиягӣ ва чандин гуноҳи дигар айбдор мекунанд. ва бо гузашти чандин сол ҳанӯзам ин мушкилу масъала аз миён нарафтааст ва дар ҷомеаи мо низ рӯшан ба назар мерасад. баҳси сину сол, ихтилофи назарҳо ва аз қабили инҳо. дуруд, бо шумо ҳастам рӯзноманигор Далер Эмомалӣ, подкастёри лоиҳаи Зира Медиа ва ин фасли навбатии нашри подкасти моро бишнав аст. дар фасли дуюми подкасти моро бишнав мо оиди ҳамдигарфаҳмӣ миёни наслҳо бо худи насли ҷавон, насли калонсол ва мутахассисони соҳати гуногун суҳбат хоҳем кард то онҳо якдигарро шунаванд ва барои ҳамдигарфаҳмии якдигар омода бошем. дар нашри навбатии подкасти мо Гулҷаҳон Камолзода, роҳрӯб, модари як фарзанди 20 сола иштирок доранд. мақсади даъвати Гулҷаҳонбону барои суҳбат дар он аст ки ӯ дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе дар вақту соати гуногун машғули тозакорӣ аст ва дақиқан шоҳиди чандин воқеаву ҳодисаҳои бархурди наслҳо дар хиёбонҳои шаҳр шудааст. чаро Гулҷаҳон дунболи касбу кори дигар нарафт? оё ӯ аз ин кораш ифтихор дорад ё шояд шарм менамояд? дар кӯча нисбати кори онҳо наслҳои гуногун чӣ гуна бархурд мекунанд? ба ин ва дигар суолҳо дар нашри навбатии подкасти мо посух хоҳед гирифт. бори дигар хуш омадед ва аввалтар аз ҳама мехостам ки Гулҷаҳон аввалтар аз ҳама дар бораи ин бигӯед ки вақте пайи кори кӯчарубӣ мерафтед дар оилаи шумо бештар аз ҳама кӣ розӣ буд ва кӣ розӣ набуд ки шумо ин корро интихоб кунед? саломат бошад. вақте ки من پیش از راهروبی از روی اختصاص خودم در مغازه کار میکردم. چی بود اختصاصتون؟ اختصاصم مالشناسی مالهای خوراکاری. چند سال در مغازه کار کرده بودم و از بس که معاش کم بود بعد مجبور شدم به اپم که راهروبی کار میکرد و من تکلیف کرد و من همین کار رو وظیفه رو انتخاب کردم. در اویلا کی روزی بود کی روزی نبود؟ در یک اوله با فرزندای پدر زندگی میکنم. در یک حولی اپم به من مسئولیت داده بود و من رفتم خیلی کسی نمیگفت همه روزی بود. امروز که سطح معاشه که بالا رفت است چرا همچون مالشناس پس در مغازه کار نمیکنید؟ اون وقتا کامپیوتر ما نخونده بودیم بازی همه وقت با کامپیوتر سر کار میکنم. من که خواندگی نبودم برای همین هم بعد معاشا کم است برای من نخواستم. بعد جوابگری بسیار دارد. من دیگر مونده شده بودم نخواستم با این کسب خودم کار کنم. مناسبت فرزندتون و دوستان او با کسب و کار شما چگونه است؟ خیلی خوب است. اونها پسر من هیچ کار وای ندارد. مثلا بوره نشد است که پسر آمده گفته باشد که جوره های من مثلا میگن که بچه مادر شما راهروبه است فلان مثلا این حرفو نبود در اویله شما گفت؟ نه نبود. نه. و شما پسرتون با پول راهروبی میخونونید؟ بله من همین وقتی که من سال 2018 به این کار سر کردم و اونجا و همون سال صنف 11 میخوام. بعد سال دیگه 2019 مکتب میارن رو ختم کرد برای داخل شدن. اون میخواست که به شهر روسیه داخل شود و همین خیلی هم شد. بعد من مجبور شدم مبلغ بسیار در کار بود نداشتم. از دو طرفه هم اون وقت من راهروبی کار میکردم. بعد هم بعد نصف روزی با هم کار پیشینه هم در مغازه با همون راهبری همون مغازه من گفته بودم خیلی همین شرایطم را و کس وای کرد راضی شدم. بعد دو طرفه من کار کردم یک سال. من کمی مبلغ جمع کردم. بعد پسرم را به روسیه روان کردم. بعد همونجا حاضر
хонда истодааст. چی میخوند؟ ӯ ҳозир дар шаҳри Кемерово донишгоҳи давлатӣ Кемерово از روی اختصاص چی میشود نصیب؟ муаллими физика. معلم فیزیک. حالی خودش رو تامین میکند دیگه از شما مبلغ نمیپرسه؟ ҳозир на ним сол шуд кор карда истодааст. Ягон вақт кор мекунад, як ҳафтада 2 бор 3 бор кор мекунад. нонпули худашро меёбад. Ягон вақт мешавад ки бепул мемонад, ман занг мезанам, бо пул равон мекунам. فرزندتون از این کاری که شما میکنید یعنی کوچه‌روبی میفخرد یا که یگون وقت شرم هم کرده است؟ نه. من میبینم که بسیاری از مادرها همراهشون بچه‌هاشون گرفته با کوچه میرن و با کارهای اونها یاردم میکنن. بچه شما گوگو کمک میکرد؟ بله، پسر من وقتی که من اما 2 سال پیش اون پای راستم زانویم خیلی غم داد، درمند شد. نمیتونستم اما وقتا من میلنگیدم، بسیار عذاب داد پایم. نمیتونستم با کار رفتم. پسر من به جای من شبانه که کار ما بود میرفت، راه رو میرفت، یاردم میداد. با من خیلی وقت میرفت یاردم میداد. در مسئله اویله داری و فرزند خانوادن پدرش کمک نمیکنه؟ نه، پدری او من از اون پسر من 3 ساله بود که من جدا شده بودم و بسیار مرا عذاب داده بود. من نخواستم با او زندگی کردم. من پسرم 3 ساله بود، برآمدم جدا شدم و تا 15 سال زیاد من پسرم رو خودم کلان کردم و او یگان بار یاردم نداده است. من چندین بار وقتی که پسرم داخل شد من خواستم که گفتم که پسرم را گپ زن که یاردم تید و او چندین بار رفت. فقط او پدرش فقط وعده داد، یگان بار یاردم نداد تا حاضره و گفت که من خیلی پول روان میکنم. من 2 سال زیاد شده است که پسر من در شهر روسیه میخوند، تحصیل میکنه، زندگی دارد. یگان بار نآمده است، یاردم نداده است. مناسبت مهمانان و ساکنان شهر نسبت کار شما در کوچه ها چگونه است؟ خیلی هستند شخصانی هستند که قدر میکنن کار ما رو. شخصان جوان‌ها هستند بسیارش که بسیار پرتوها رو در هر جامعه پرتوها چندین بار من به نزدیکی مشاهده کردم که 2 نورس از مکتب می آمدن، در دستشون کاغذ پیچی همی کچشکای قاق میگم و اصطلاحی تاجیکی بله. بعد من میدونستم که ولی اما کاغذها رو چینده میرفتیم. گفتم که نپرتوین کاغذهایتون رو نپرتوین، قلم در جویبار پرتوین، راه نپرتوین، ما چینده ایستاده. کمتر پیشتر رفتم و اون طرفی رفتم گرفتم پرسن سود. بعد من خیلی کردم داد زدن، جنگ کردن، گریختن رفتن. هستن جوان‌ها که باید نمیکنن، به تازگی رعایت نمیکنن. کلانسالا چی؟ کلانسالا خیلی بسیارتر همین نورس‌ها جوان‌ها هستن، تازگی رعایت نمیکنن. شما در کوچه ها بار شاهد یگان مناسبت دغالانه آدمان سن سال گوناگون شده؟ بله، بسیار شده، دیدم شاهد همین واقعه ها شده که یک بار از ما این طرف راه رو می رفتیم، اون طرف راه یک ماشین من کرد، یک جوان دختر رو برآورد، خیلی در راه زد، باز در آورد درون ماشین، هم خیلی رفتن. بسیار حادثه ها شده که از یک بار یک جوان دختر دیگر رو دیدن، شبانه می رفتم همون منطقه خودم رو، اما پایلوچ گیره کرده به اون راهی که آدم راه هست، همونجا در همون شبانه تنها گیره کرده پایلوچ می رفت که اون وقت هوا خیلی سرد بود، باران، وقتی باران نمی بود. بسیار حادثه ها شدگی. از شما همراه نمیشد به اون واقعه و حادثه ها نه؟ نه. بسیار مستان رو دیدگیم که هر گپ میگفتم ما حقارت میکردم هیچ به هیچ. حال در مسائل دشنام کردن نفرای نوشیده گفتید، یعنی ماینوشو، اگر به سن و سال نگاه کنید بالاتر گفتید ولی بازم روشنی میانداختید که نسبت کسب و کار شما و مهنت شما کدام سن و سال بیشتر به اعتنایی ظاهر میکند؟
агар фикр бинем ҳама сину сол ҳастанд бисёртар ҳамон ҷавонҳо ҳастанд калонсоло камтаранд калонсоло ҳастанд ки гуфти шумо нисбати кори мо беэътиноӣ мекунанд ҳастанд боз қадр мекунанд масалан қадр карданашон чӣ гуна аст чӣ хел қадрдонӣ мекунанд мана масалан дар нақлиёт вақте ки мо савор мешавем дар маршруткаҳо дар автобусҳо онҳо ҷавонҳо хеле мехезанд калонсоло ҳам мехезанд баъд мегӯянд раҳмати калон шумо бисёр кори вазбин кори шумо аст дар шабона мебароед мерӯбед хеле гапҳо мегӯянд мо хеле хурсанд мешавем чаро бештар дар ҳамин касбу кори шумо ки корҳои сахти ҷисмонӣ аст ва худатонам ина гуфта истодаед бештар модаро ва модарои миёнсол ва онҳое ки аз сину солашон боло аст ҷалб мешаванд ҷавонҳо хеле каманд ба фикри ман ҷавонҳо хеле бисёрашон ба дигар корҳо вазифаҳо кор мекунанд хеле мехонанд баъд ки модарон ки аз маҷбурӣ дар хонашон ки писарошон ҳама ба русия рафтанд хона ки ягон маоши хуб надоранд ва маҷбур мешаванд хеле кор мекунанд занон яъне ино ҳам аз маҷбуриянд бале дар миёни ҳамкорову ҳамкасбои шумо дар миёни нафаре ки ба ободкорию кӯчаробӣ машғуланд нафаре ки миёнсоланд ва пиронсоланд ё ҷавонҳо бархурди наслҳо ҳаст ягон баҳсҳо конфликтҳо ихтилофи назарҳо дар сину солҳо ҳаст ё не нисбати чӣ масалан як гӯшаро мегирем мегӯянд шумо инҷаро баъд ҷавоно кунанд инҷаро пиро кунанд ва баҳс ҳам хел ба миён биёяд ҳастанд дар як бригада кор мекунем бисёртар хеле мо ҷавонҳо ҳастанд аз то 40-45 сола мо бисёртар кор мекунем заное ки аз 50 болоянд хеле онҳо камтар кор мекунанд мо онҳоро ҳурмат мекунем намемонем хеле кор кардан хеле бисёрашон хеле камтар кор мекунанд яъне якдигарфаҳмӣ аст баҳс нест бале мешавад хеле баҳсам мешавад баҳсам мешавад ки шумо кампиро кор накардастен маош мегирен не хеле мешавад хуб ба онҳое ки заҳмати шуморо нодида мегиранд чӣ гуфтаниед гуфтаниам ки қадр кунанд кори моро мо ҳам бисёр ба мо душвор аст аз соати 2-3 шаб аз хоби ширин хестан хеле душвор аст ҳар шаб меравем ҳар кас минтақаи худашро мерӯбад барои ҳамин қадр кунанд ба тозагӣ риоя кунанд масалан ҳар як чизе ки мехӯранд аз он партов мебарояд дар ҳамин ҷои партовгоҳ партоянд хоҳиш мекунам аз ҳамин сокинони шаҳр дар як шабонарӯз чанд соат хоб меравед аз 9-10 шаб хоб меравем то аз 10 шаб то ҳамин соати 2:30 мехезем бо 10, 11, 12, 1, 2 яъне ҳамагӣ 4-5 соат хоб меравед дар як шабонарӯз бале хоб меравем бо соати 3 ба кор мебароем то соати 5:30 боз мебиёем бо хоб меравем рӯзона ҳам хоб меравем камтар хеле истироҳат мекунем бо соати 8 дар ҷои кор дар басти дуюм кор мебароем ба ҷавондухтаране ки ҳоло ин суҳбати моро мебинанд ё мешунаванд чӣ маслиҳат доред маслиҳат метиҳам ки вақте ки мактаби миёнаро хатм мекунанд ба худ ягон касби хубро интихоб кунанд ки дар зиндагӣ азоб накашанд хай манам масалан ман ихтисос дорам то ҳоло ман намехоҳам хай ба ихтисоси худам кор кунам барое ки хай маош кам аст мехоҳам ягон касби хубро интихоб кунанд ки дар зиндагӣ азоб накашанд хонанд масалан ягон касби хубро интихоб кунанд саломат бошед ва охир сухан агар чизе гуфтан мехоҳед мехоҳам гӯям ки ба ҷавонҳо ҳурмат кунанд якдигариро калонсолонро дар роҳҳо хай ба тозагӣ риоя кунанд
دوستان عزیز، این نشر نوبتی فصل دومی پادکست ما را بشنو بود که از جانب ژورنالیستان زیرا مدیا برای شما آماده و پیشنهاد شد. در نشرهای من بعد نیز ما اوید به مشکلات نسل‌ها خواهیم گفت و با متخصصان ساحات گوناگون صحبت انجام میدیم و راه‌های حل این پرابلم‌ها را یک جای میگوییم و پیدا میکنیم. فراموش نکنید که هر هفته روزهای پنجشنبه پادکست‌های ما را در پلتفرم‌های زیرا مدیا در یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پهن میشود تماشا کنید. ما انتظار فکر و عقیده های شما هستیم. من بودم با شما دلیر ماملی و خواهش میکنم که همیشه با کار و زحمت مادران فرشته خویمان در کوچه ها مهربان باشیم و در کوچه و پس کوچه و تنگ کوچه ها پرتو نپرتویم. همین خیلی نه جون؟ بله. پدرود تا درودهای دیگر.